papa huhua ti te ngaihe, te ingo te kura I tapa, nā papa huhua hoki, taha o papa rupata waha Sterling I tuku I ngā kara kia tuatahi ki te whenua nei. Moe ana koe ki a Maori mā. Me he mea ka mau ki te tahi whakaaro, ka koke, ka papai, ka pakanga, kia hua mai ko taua whakaaro. Nā reira, rua te kauma iwa tau ki muri, kei konei tonu mātou. Kua aro mātou te Reo Matatini me te Pāngarau I ngā tau. I tēnei tau, kua pakurereke, ngā runga noi ngā arotake I tērā tau. Nō reira, he aronga nui ki te Pāngarau, he aronga nui ki te reo āwaha, he aronga nui hoki mo te reo o te whānau. Katoa ngā kaupapa e hāngai ana ki te oranga o te tamaiti, ana o ngā tamariki hou, maiti I roto I te akomanga o te whānau. I te wai I te matatira, kei raro etahi mo te Reo Matatini, me te Pāngarau. I te whakaaro me hono te whānau ki te taho ngā tamariki, ka eke ngā te whānau. Kāre ko te tamaiti anaki, nā reira, I koera te tuapapa, ka eke rātou mo te pānui me te Pāngarau. I tēnei tau, Kāinga Ora, rua mano, rua tekau, te kaupapa, e whā o ngā āhuatanga I tēnei tau. Reira, ko Kāinga Ora, te mea tuatahi, te kaupapa e āngai pūana ki te Pāngarau. I ara te financial literacy. Me ako enei tamariki, me pēhea te tiaki I a rātou pūtea, me pēhea te pena, me pēhea te hoko whare, ka aha heaha te āhuatanga o ngā mahi o I a rā. Nō reira, I tēnei wa koera te aronga mo te Kāinga Ora. Ka whakawhiti atu ki Reo Ora, koera te wahanga hou I tēnei tau me ona āhuatanga I toru. Reira, ko te kaupapa tuatahi te Reo Ohooho, e kaupapa tēnā hei whakawhānui I te puna kupu o te tangata, kia pai tana noho I roto I ngā kaupapa huhua o te kura. Kaupapa tuarua, Ruia te kano. Reira, he kaupapa hou tēnā, hei tautoko I ngā tamariki katahi anō ka timata ki te kura, he paku rawa te reo. Nō reira, he wahanga raumaki tēnā, kua utua tetehi tangata, tetehi raukura, kia hoki mai ki te kura, ki te whakaako tēnei rōtu iti. Nō reira, ko te tino aronga, ko te reo āwaha. Kia kōrero pai ngā tamariki, kia māpiti kōrero rātou. Te kaupapa tua toru o te Ataarangi. Kua hoki mai te Ataarangi ki te poho o whakapūmau I tēnei tau. O reira, he kaupapa tēnā mō ngā mātua, kia tautoko I a rātou ki te ako I te reo, kia pai tō rātou nei tautoko I a rātou nei tamariki I te kāinga. I taua wā I whakarite etahi wero mo te whānau I hui tātou ia taite, whakarite wero pera I te hangamāra, hoatu ngā tapu I hangamāra, ngā mea ko te mea nui I kōrero te whānau, I mahi ngātahi te whānau, hara ko te tamaiti mitanga kotahi. He tino pai, he pai te ako I ngā mea hau, ko te mahi Pāngarau, te tunu kai, me ngā mahi I ngā wero. Pērā o ngā pākati, noho rāhui kāinga, kāri paku pātu ki tēnei kaupapa I te mea ko te nuinga o ngā mahi, te runga I te turangi, te ngā hipapa. Nō reira, I haere tonu te mahi. Engari, ko tō mātou nei, whakarereketanga ki te kirimana, ana ngā no I ngā tono, Pūtahitanga kia tautoko I ngā whānau. I whakaritea e te atu huarahi kia tautoko I te whānau kia ora pai rātou. Reira I whakaritea e tehi aonga, kākuhu mo te hōtoke, raikete, katahi hoko hoki mātou e tehi hononga ki te ukurangi kia tūhono ngā whānau ki ngā akoranga ākura I te kurangi Waitaha.
Prior to that, to the COVID coming, we already sort of had 2 weeks notice that there was a mawiri. So Koka had already pre-prepped some stuff to get ready going if we had to shut down. All the tamariki got issued a ipapa. And so that ipapa was our connection. So technology, how great that is, I tell you, it was really great. We all had hui, so we could connect, and we had to connect at 10 o'clock, ready for hui, and then they would give ngā tamariki activities. So we'd actually all go a slot into our own class, so the Taina kids would slot into their teachers only, and then the intermediates will slot into their own teachers, and then wharekura. So that's how we mahied, so we'll just be with our class, but online. Me ki kua tino Waimarie tēnei kura naru ngā no i te tirohanga whānui a te tūmaki me te whānau. Kia āta whakaritia mai o te hangarau matihiko te tehi āhuatanga, ngā tawaia, te reo me ngā ahoranga ki tēnei kura. Reira, kei konei ngā tapu katoa, te wero pea kia whakaako ki ngā pauako katoa me pēhia te tūhono me te whakahaere i ngā hui topa, me te whakarite i ngā Ruia me kia tuku atu te katoa. Reira, he mea nui te whakarite, whakai te raumi, ngari kia whāngai atu ki te katoa, he mea nui. Ko ngā wero, ko ngā wero. Me he mea kaori te whānau e aro ki tō rātou tamaiti. He maha ngā takunga. Me he mea kāre rātou taimai, kāre rātou hono, i te mea e hoatu i papa, e hoatu ki ngā tamariki me ngā wero, i whakarite. Mo etahi whānau, kāre rātou i te whānau matihiko. Nō reira, kāre o rātou pukinga i papa. Kāre o rātou, kāre rātou mohio me pihi te whakarite i te taupānga, iTunes, e rā momo, kāre rātou te mohio. Ko te mea nui mā ngā tamariki e whakaako i o rātou mātua. Me humari e ngā mātua, kia whakarongo ki te tamaiti. He mea, he akoranga e rua. My girl needed that extra bit of learning, and since then I've actually enjoyed the whole kaupapa. That will actually help her towards, because she was quite far behind in her mahi, and she has actually leveled up more with doing this, and it helps me too because I'm engaging with her mahi or her maths or her literacy, because she was quite far behind in her writing. And I think it's an awesome kaupapa. Yeah. I really do. I actually love doing it with her. Sometimes she goes, Mum, do this again. And I'm like, yeah, honey, I'm enjoying it. You gotta enjoy it too. And she does, because instead of it being like, here's a maths paper, do the answers, bringing in the resources and the games and the toys, and it'll help her enjoy it more, instead of thinking, oh, maths is just a boring game, or literacy is just boring, I don't want to do it. Getting her into it and interacting in a different way has actually helped her a lot. It really has. I want to give my sons the right to speak their reo first, because I went through the back way and it's quite hard. A friend of mine, kōrero ki au, Jace, you still got something to do, you can still do something about it. And from then onwards it was like, oh, you're right, tikatira. And so yeah, here I am on Aine, mahi. But just that, yeah, if there was a wish, I wish I could flow reo. Te tehi o ngā whāinga, ngā mahi o te rangatiratanga. I roto i tēnei kirimana, kua tukuna te mana kia mātou o tēnei kura te whakarite i tō mātou ake hōtaka hei tautoko i ngā whānau. I raro i te maru o te aho matua. Kua mea mai te whānau, e kaupapa tino pai, mehe mea ka horapa i ngā whānau katoa.
he karihe painga tu atu i pēnā. Tō rātou nei hia, kia whai akoranga rātou me pēhea te tautoko i ngā tamariki. Nō reira kua whera mātou. O ngā tamariki, e wā kia harikoa, kia rata rātou te kaupapa o te Pāngarau. Hari te mea ko te eke ki te puhitai ore, te whai, te kairangi, te tino hua o tēnei mahi, ko te hua kia arohaina te kaupapa.